Hi everyone, experience member Han Mamakta GKGS Manipuna. Welcome to Jari. The Work Amendment Act 2025 Mayam Hariba Egasi Soidana Hanjin Tabira Magnan Taze Hibadi Apo News ta Hanjin Yaudon Laire and atop of platforms in the Soidana thing. I'm going to see topic as Work Amendment Act Hariba Act 2025 Hariba topic asida explanation like what is work habse karino akoi news ta why in news to your be maram na karino aduga koi exam oriented oina tawba class nina MCQ questions kara koi work amendment act 2025 ko related or important or MCQ questions kara sadum pudun laksari like koi which act was amended by work amendment bill 2025 work amendment bill na karam by act amended to kibano ka hena haiba ko MCQ format to ren soidan yorokani aduga what is the new name of the work amendment bill 2025 work amendment bill 2025 ki anau maming karino ka hena haiba koi soidan horen MCQ format to thing yorokani ko sumain tawdana masigi video ase koi yam interesting oigani and yam important oena skanjai ko adana video ase loidrifo yengminasi hana khangba isin naw singchu shoin experiencing the yoromoni aduga khangda experiencing chu ase GKGS Manipur ga pulla kanda khangmin na bugi tanja am longmina chana ni hingjari aduga masigi video ase khoi SSC gi exams bank gi exams NDA, CDS, CISF, aduga akhoi government exams 2025 railways, NTPCs, like exams is the important or adum Korean ki or static ki or saruk amagi topic amane high tare railways, NTPCs dumain tawdana masi hara kanda ngasi classes at haujilasi why in news to your be marum karigino sindaka the work amendment bill 2024-2025 2024-2025 was passed by Lok Sabha and Rajya Sabha amasung Lok Sabha na passed okay maram adugini atopa maram mamams like controversies mamam thoi protest mamam tori mamna Muslim community ni yaning do mamam like mamam like adu bokoi panbe abakara exam oriented oina ko adugi panmani ko aduga it seeks to repeal Musliman Work Act 1923 ko aduga the Work Act 1995 sibuna amend tawgadugni ka hana akhoi sigi Work Amendment Bill 2024-2025 sina akhoi high ko aduga work properties regulates tawgadugni kana akhoi high adu tagadi yeng asi akhoi ngasai de palle work kind of palle adu work property kind of mamam palle ade work board kind of mamam yawri du karino khangmin narse jagadu tadi what is work habse karino habse lai ko adu tadi akhoi work habse karino khangdungai da point number 2 de yeng min narse ko point number 2 da work comes from Arabic word wakufa hariba Arabic word sidigi lakpane akhoi work habse kaino wahidi detain hold or tie up five na haibane magi arthadi adana maram warakanda work habse karino yengasi permanent dedication of property for religious and charitable purposes religious amasung charitable purposes ki damakta person amana individual amana magi property do kedoba dedicate to kiba habidi donate to kita di madu bokhana work hire khanagani kentai point number 1 da mu continue to say work has been defined as the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious and charitable makhogi Islam gi matung in hai tare Islam gi matung in kedoba work habse karino an har matanda person amana maki movable or immovable or property ma akogi pious sabdi religious or thabak sing habani kadum religious or religious and higher pious sabdi ko aduga atopa charitable purpose like ko hospital sabani khangde anabam adaidi atopa mating pangmani khangde school sangatani ato charitable purpose ma america sigi damakta person na permanent dedication to aba adum property to work and higher so then understand our Ramanika. Adana Maram Warakanda work has to come in a Rita di Matanga point of in depth at work board Nakarino work amendment bill check a mind of Nokarai Karino proposed the young minershika home of Mayamo Galactunica using the young miners. Work property work property is a Karino. Work property has a Karishunate property which has been donated for any social and religious purpose.
social amasung religious purpose kidamakta donated toraba individual amana adubu akhoina kai kawi work property hara khangnai ka work property hara khangnai aduga donor dubuna akhoina kari hara khangna gani work gift hara kanda khangna gani ka aduga masi donate torpagi purpose akhoina sai khang hanjin ju panjakre social amasung religious purpose kini like akhoi kaina mock sembagi oigera schools ki oigera orphanage ki oigera hospitals ki oigera ado lai bada mating pangbagi oigera si purpose mamam laihre मैम से वर्क प्रॉपर्टी से अंडरस्टैंड तौरमने खंजे अदुगा वर्क प्रॉपर्टी से अखोइन मखल अनि थोंग खाइदो एको मखल अनि थोंग खाइदो टाइप 1 दा अखोइ मूवेबल प्रॉपर्टी हेना खाइदो ने अदुगा टाइप 2 दा अखोइ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेना देने मूवेबल प्रॉपर्टी दुना कइनो कार्स ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी दुना अखोइ लैंड हाउसेस एटसेट्रा का हाइबो प्रॉपर्टी नि से इंडिविजुअल अमना individual amana donated tawthore na khalase work ki damakta work oigre badu taade work oiraba matungda ko work oiraba matungda haibu property ase khoi amuk hana yonba transfer tawba inherited tawba yararoi ba after the property has become work ko aduna maram ora kanda haiba individual sina amuk hana ko haiba property do kaidauba non work property ohen biro amu hanjin biro haibaso yararoi cannot be met non work property again ko myam soidana khangbira magani aduga next ta yengase work board se karino haibsa khangmina se work board se kaino khoi work properties manage tongna ba laiba adumba legal body dubo khoina kai kawi work board kai ko aduna work board is a legal body created to manage work properties ma'am so understand to biramoni ko aduga yengase si sigi point sim tang haibetang akoi dum pabiro ma'am su khangbiramoni ko aduga sigi hariba work act 1954 sidi akoi repeal da ugre ka chahida 1995 ta repeal ta ugre aduga sigi 1995 ta repeal ta matung 2013 da masigi work amendment act among la ani adugi matung tarakuni 2024-25 lai se ka next ta kai mutuwali have se karino work ta mutuwali have se makoi Arabic language ta manager have ni aduna mutuwali is a manager appointed by the work board appointed tauba to oversee and manage work property do yengsinaba amasung manage tongnaba lairiba adumba person dubo khoina kai kawi mutuwali kawi ma'am so then understand the running con next yenga se du tade man administrative bodies kya lay ahum lay ka central work council state work boards and lastly work tribunals ka central work councils na kari dawna makoina work boards government amasung state work boards ta policy amasung kai advice tawna bugi damakta ka aduga makoina work properties to central work council na work properties to does not directly control the work properties ma'am so you can understand the viranika aduga next state work boards na karina work properties akogi state la iriba in state kudimu state amam da la iriba its state amam da la iriba work properties to manage and protect tawna ba la iriba boss to bu akoni kai kawi state work boards ko work tribunals hai ta di karino di ta de work tribunals are nothing but exclusive judicial bodies amne ke dona bi damakta to handle disputes related to work properties ka mari laina ba disputes handle tawna bi damakta lairiba dum judicial bodies to bo koina kai kawe ba work tribunals ko aduna masigi horan work tribunals da akhoi ke dawa ahom ke amama akhoi antaki live 2024-25 work amendment act 2025 na kyam pura kini ka adugi maram sina su akhoi works news to sudum thengnari ni ka adugi maram su amani adugi ahom basing du so akhoi choi horan lainar kini ahom me amama ka aduna yeng si next akhoi sigi ai screenshot che aina pura ibe screenshot che PIB gi website tagi lokthok ba dum screenshot ni ka Press Information Bureau of India dagi adna work ki overview history mate am khangmina se ka work properties se khoi India da regulate tawna bagi damakta laws mayam ama pass tawe ko haiba laws sing dunia khoi hida ninga drip se ka yenga se han bada adui ta ga de the Musliman Work Validating Act 1933 si pass tawe laws sing loina ninga kan da lamina gum se ka
important oiba point sing pick up tor sache next amuk lakre akhoi loina amak important oide haiba makti na te ko myam adubo akhoi video se yam sang gani maram aduna ni ka ka chawak wa ma akhoi news to yaw bani na exam oriented oina focus tor sat ke se ba the Mussalman Waqf Act 1923 lakre next the Mussalman Waqf Validating Act 1930 aduga akhoi independence phanga matung da 1947 da ihan hanba Fast Waqf Act se kari na the Waqf Act 1954 sine miam so din khang ni ka aduna si the Waqf Act 1954 sine ihan hanbo in state Waqf board secretariat to yan da ni ka idong na bugi damakta Waqf property sanction na bugi damakta aduga Waqf management se strengthen tawreba India's independence ki matungda aduga next akhoi Central Waqf Council of India se 1964 da kedona mugi damukta state Waqf board amasung akhoi centralization of waqfs da mating oina bugi damukta pathway ama sempat bugi damakta establish tawreba kari eki makhada the Waqf Act of 1954 gi makhada yam se understand tawrogane na khanjai next makhata arase bigo haibo Waqf Act of 1954 do amend tawreba kaya 1959 da 1964 da 1969 da duga 1984 da mari rak 1 2 3 4 mari rak hanna amend tawre ko aduga the Waqf Act of 1955 la asigi act sina asagi 1954 gi act to kai dawre repeal to kan amended tawre masma ki amendments tawre ko aduga yengasi du tagde makhada ko aduga amuk akhoi sigi 1995 ki kedoba act 19 makhada 19 kya da sorry 2013 da amuk kedore amended tore aduga the Waqf Amendment Act 2013 lakre 2013 sina akhoi kari haire 3 members Waqf tribunal sama semeba kari masigida Muslim law expert ama yawgadobani na haiba 3 members Waqf tribunal sida masigi Muslim law expert cha akhoi 2025 ki act sina lokthokrani ba remove tawkrani ba masigi su controversy leba ko aduna news to myam thengaribani next ta masigida state each state Waqf board ta akhoi kedaba 2 women members laigadobani na so hari ko sigisu aduga akhoi Waqf properties ki list period point number 4 da hai se Waqf properties ki list period che from 3 years to 30 years ta hangat kadobani for better use ko hangat la le masigi Waqf Amendment Act 2013 se am si for understand to gan grab to rien thajai ko next ta khoi lakre Waqf Amendment Bill 2025 and the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024 ko sina kai daura to modernize Waqf administration and reduce legal disputes reduce tong nabi da mota horen so idana thengna kini aduga masi mokhi working da Waqf bodies ki working the efficiency hangan nabi da mota ko aduga akhoi gi 1995 ki act ta asoiba laiba sing ko fix tong nabi da mota issues fix tong nabi da mota aduga 2013 gi amendment act ta Waqf Amendment Act ta laiba issue sing ju fix tong nabi da mota sigi bill sing ke purak bane so da understand ta ni ka adui ta ga de akhoi hapetang chorak pa Waqf ki properties India da laiba Waqf ki properties sing cha hapet yengmin na se makhoi gi WAMC portal da PIB na haibu matung ina WAMC portal da phangba 30 states among 32 boards and reported to pugi matung ina there were 8.72 lakh properties covering an area of more than 38 lakh acres yami ko adui ta de sigi data sigi matung ina akhoi habe chawap ina akhoi India da land holdings kwai lai se akhoi han da kayen layane han da railways ki lairo matung da akhoi assumption to boya ba army ki lairani army ki mathang da akhoi kai tare work sin ahum su da ta ba yare ko yam so understand to ni ka aduga sigi 8.72 lakh property sigi manungda 4.02 lakhs amadi kaine ba work by users ne na haiba adu ta de hida work by user haiba art se myam so dana confuse alangani ai myam da simple language ta explain tawna so dan honazra ke ka akhoi individual amagi properties ama se property ama ke do hai tare koi work ne na lawra kanda ma se matam kuina gi akhoi matam kuina da gi sinar la ba hai tare for social and religious purpose ki damota use for a long time matam kuina da gi sinar la ba
अदुबो हाइबा सिगी इंडिविजुअल ना माके प्रॉपर्टी से सिनरा कांद लाइखियो हाइबा से के दोबा अखोय विदाउट इंडिविजुअल हाइबा ओनर दुगी विदाउट ओनर के हेतारे डिक्लेरेशन without the declaration of the owner haitare ka or habdi ke no official documentation yaudana official documentation yaudana question ba haitare adu dagdi masi akoina kai hagani work by user and hagani ya chodan khangbi rauni ka matam kuina dagi damakta social amasung religious purpose ki damakta hariba property se सिनरकांद लाएबको दो सिनरकांद लाइव प्रॉपर्टी से को चैरिटेबल की वगैरह रिलीजियस पर्पस की वगैरह सिनर लाइव प्रॉपर्टी से के दो विदाउट ओनर फॉर्मल डिक्लेरेशन ओनर दुगी फॉर्मल डिक्लेरेशन याउदना अचोदन खंबिरंगनी को हादे ओनर दुगी फॉर्मल आयाब याउदना हाबदी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन याउदना प्रॉपर्टी दो वक्त बिलोंग तो वे हाबगी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन याउदना सिनर लाइव क्या 4.02 लाख 6.0 बफाई को दितागने अदुगा लास्ट यंग से for remaining work properties the ownership rights establishing documents which have been uploaded on the OneStreet portal for 9279 cases and only 1083 work dates have been uploaded ko aduga sigi manung da 1083 work dates katane ba uploaded tore cha du tagde lemo refing du kadai chakram no sigi da mukta su home mem line the next time continue to see Work Amendment Bill 2025 yam so idna si yang minar si ko si ne ko yam maru oi se ko Work Amendment Bill masai de ko work have ju khangmin na khre work property kari no khang khre ko adai de work property makhal kya lai bano khang khre work property kana na ngak sen bano chu khang khre ko work boards ma ko nei na min na khre work adu ta de Work Amendment Bill se ko continue to see ko Work Amendment Bill aims to increase transparency, strengthen management and protect work assets. Work assets protect on the damakta transparency and gonna be damakta management fagat nabi damakta introduce to padumba bill amane and hide. Aduga masi introduce to kochihan hanbo ina it was introduced on at August 2024. Aduga amuk Hanna kaidoba akhoi budget session of 2025 ta 2nd April 2025 to mu introduce tore kanana introduce tore ba yahan hanbo in Lok Sabha da kanana Kiren Rijiju that is hoi kana hujik Union Ministry of Minority Affairs na si point nixing mathau tai ko ministry nixing but mathau tai aduga minister gi maming nixing mathau tai aduga ihan hanbo in kadai de introduce to ki have si nixing mathau tai Lok Sabha da introduce to e kanana Kiren Rijiju na 2025 ki budget session 2nd April 2025 ta aduga Union Ministry of Minority Affairs ni ma aduga next day da akoi Lok Sabha da ki pass to matung da Rajya Sabha da 3rd April 2025 to amu puthore sigi point nixing birani ko aduga next sigi han hanbo ina pass in Lok Sabha kadai da 3rd April 2025 ta pass to se Lok Sabha da votes kya ngamna kan da pass to no yengche 28 votes in favor da na 28 sorry 288 votes in favor aduga against na 232 votes against aduna majority se kanana fangkre ko majority 288 votes na fange pass to bugi kangbu singna favor oi kangbu singna ka aduna maram ora kanda Lok Sabha da pass to kare aduga next Rajya Sabha da pass to Rajya Sabha da pass to matam da karamba data 4 April 2025 to pass to introduce to kona masigi Lok Sabha ne pass to no 3rd April 2025 da ko Rajya Sabha da introduce to aduga pass to na 4 April 2025 to pass to with in favor na kya votes kya funkiba 128 votes funki aduga against na votes kya funkiba 95 votes funki aduna maram ora kanda Rajya Sabha da su pass tore aduga President Draupadi Murmu na kedoba president ki ma ke ayab su pi kreba date kya da 5th April ka yam thuna tore ka 5th April 2025 ta ayab pi kre aduga haiba bill se law ma oina on thok kre so jana khangin ko akoi bill Rajya Sabha da su pass Lok Sabha da su pass toraba Rajya Sabha da su pass toraba Lok Sabha da gi su kya da 3rd April da pass ore aduga Rajya Sabha da gi su 4th April da pass ore aduga president na kya da 5th April da
सी 3 4 5 से निशिंग बिरो को 3 4 5 से निशिंग बिरो 3 अप्रैल दा पास हो रहे लोक सभा दा राज्य सभा दा 4 अप्रैल दा अदुगा प्रेसिडेंट ना 5 अप्रैल दा अदुगा हाई बदो लो अखे अदुगा कमेंट्स ना बा कमेंट्स तो बना के आदा 8 अप्रैल 2025 दा सी पॉइंट से निशिंग बो मथौ ताई को when was के दौबा Work Amendment Act 2025 comments na hangtadi 8 April 2025 मैम सिसु निक्षिंगनी मैम सिबाव अंडरस्टैंड तौरंगनी ना थाजई को जुबाव मैम ग्रेप तौमिनरी को अंडरस्टैंड तौर तागदि मैम लाइक अमाउंट तौ निक्षिंग बिरमु जुबाव ता नुंगाय ना खन बितागदि को एंड नेक्स्ट येंगसि की प्रोविजंस हाइबा अखोइगी Work Amendment Act 2025 से माकी की प्रोविजंस कमाइन तौबनो अखोइगी माकते करी अहोंबा लाकनो को अदुगा करी अहोंबा सिंगदुगी मरम ओरकांदा करी प्रॉब्लम लैखिबनो हाबदनी को अहोंबा सिंग करी प्रॉब्लम लाकनो करी अहोंबा लाकनो सिने अखोइदा नैना दुसि को आनबदा नेम ऑफ द एक्ट चेंज तौरेबा हाइबा अखोइगी करीबा Work Amendment Act 2025 से करी है ममिंग थोले उम्मीद है ममिंग है ना अम थोले उम्मीद है बदी यू ने यूनिफाइड एम ने मैनेजमेंट ई ना एम्पावरमेंट ई ना एफिशिएंसी एंड डी ना डेवलपमेंट है ना उम्मीद है ना ममिंग अम थोले and second the formation of work form to wasida kari kamai to bono hana na kamai to rombano earlier na kamai to rombano aduga hujing na kari ahong bala kono earlier ko then and now dune ko yeng dis ko then and now dune sig ahong ba then and now sing kan problem ya mum thoko kamai to bono is me understand to bone na khanjai ka aduga han bada akogi eligibility to dedicate property earlier habdi individual amana or property ama ko donate tauge hai tagdi ma ki eligibility je hanadi earlier dadi kai previously dadi koi individual do kai any religious to belong to by he may be either Hindu or by either Christian or by or either Muslim or by ko hanadi either Muslim or by adon ma na kai dedicate property ama dedicate to by hanadi eligibility adu hojiki now kai the high time tang hanagis paminasiko any person to create a work ama sengi high targadi hanadi ke dora making it inclusive of all individuals regardless of their religious affiliation ka akoi religious Christian or Muslim or Buddhist or akoi work ta akoi property ama hekta dedicated to boya and happen objective now kai dora only practicing Muslim for minimum 5 years can dedicate property to work ka हाइबदी पर्सन अमा वर्क एस्टाब्लिश तौनबगीदमक्ता मांगना वर्क ता प्रॉपर्टी में डेडिकेट तौगेन हाइब तारगदी केदव मिनिमम द मार्क सही मंगादी तादना को केदव इस्लाम रिलीजन फॉलो तौब मी म ओइगदुबने ना हाइबनी को सिगी पॉइंट्स नि म्याम निसिंगदव से हजे होम पुर एबन नाउ गे पॉइंट्स नि को हानदी केदव एनी रिलीजन चतप मी में डेडिकेट तौब यायबा उजिक्ति केदव मार्क सही मंगादगी तादना इस्लाम रिलीजन फॉलो तौब ओइगने अदुगा प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस हाबिसु सिजु इंट्रोड्यूस तौरेबा वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 उम्मीद नागा कमाई तौदना खोय येंगासि मदर अमा फादर अमना अखोगी मखोगी लाइरिबा प्रॉपर्टी अमा हायरसे प्रॉपर्टी से केदोबा वर्क त पिरामेन खलसे वर्क ओहेलामेन खलसे अदुबो हाइबा से केदोबा विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क ला आकांदा को मखोय बोर्ड ला आकांदा सि नो सि वर्क ओइरबनी खोलबनी हन हाब मतन बट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर फजन लैतन हाय तारे हमको समझरके को मैं मदर मना फादर मना मखोगी प्रॉपर्टी में वर्क और नत्र चैरिटी दा लोय कथोकलम लें खलसे को अदो हाइब दो केदोबा विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हाइ प्रॉपर डिक्लेरेशन लैतना अदु तागदी केदोबा सोम द लेहौरिबा महाकी मचा मसु सिंगदुदी केदोबा मखोगी इनहेरिटेंस तुदी कमाई तौबा को मखोय दे कयमता फंगौदन लैरगद्रा अदुन मरम ओरकांदा केदोरा सिगी अमेंडमेंट एक्ट सिना केदोबा राइट्स ऑफ वुमेन्स नुपीगी विडोस ऑर्फन्स की दने हाइबा सिंगदे मखोगी इनहेरिटेंस से हाना प्रायोरिटाइज तौवे ज्ञान तारानी को मैं मदु तागदे हाना प्रायोरिटाइज तौवे अदुना करीगिदमक्ता प्रायोरिटाइज तौइनो हारिबा मखोगी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कनो दो इनहेरिटेंस तो प्रोटेक्ट तौनबगीदमक्ता
पुरक्पा प्रोटेक्ट तौनबगीदमक्ता पुरक्पा अदुम्बा पॉलिसी अमनीना अखोय लौबा यायबा इनहेरिटेंस तो को वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 अदुगा प्रॉपर्टी अमा वर्क ने क्वालिफाई ओहनगे हाय तारगदि वर्क प्रॉपर्टी ओहनगे हाय तारगदि केदौबा अखोय लॉन्ग टर्म कुइना सिनरखो खतना आई सिगी एरिया से सिगी प्रॉपर्टी से वर्क की ओइना कुइना सिनरे फॉर ए लॉन्ग टाइम को फॉर ए लॉन्ग टाइम सिनरे को अदो मार्क्स वर्क नि हाइना क्वालिफाई तौबा याररोय हजिति अदु तादि क्वालिफाई तौगे हाय तादि करी चंगया अखोय चैरिटेबल पर्पस की सिनबो ओइतारगसु अदैदि अखोय सोशल पर्पस की सिनबो ओइतारसु वर्क अमा ओइगे हाय तारगदि केतौबा मार्क्स प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चंगे अदुना रजिस्ट्रेशन लेते तारगदि और विदाउट पेपर अमता मागे डॉक्यूमेंट लेते तारगदि हाइबा पोत तो वर्क ओइबा याररोय हाइना अखोय इंडिया कनो अनौबा एक्ट की प्रोविजन मखादा हाइरिबा अदुना केदौबा हुजिकदि के चंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अनौबा सिननि को नाउसननि को हाइसा नेक्स्ट अदि तादि कंटिन्यू तोरसि नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वर्क हानदि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अमबु वर्क ने हाइबा मतमदा हानदि अर्लियर द क्लियर प्रोविजन अम लैरमदे हुजिकति केदौरे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई वर्क अमा केदौबा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ओइन आइडेंटिफाई तौतारगदि अंडरस्टैंड तौरनि हुजिकता वर्क अमा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ओइन आइडेंटिफाई तौरगता तागदि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वर्क्स विल सीज टू बी वर्क एंड हाइबनि अदु तादि मखोय वर्क ओइरमबदो ओइररोय एंड हाइबनि हाबदि मखोय वर्क की प्रॉपर्टी ओइरमबदो ओइररोय एंड हाइबनि मैं सोचना अंडरस्टैंड तो बिरंगनी को हाना वर्क ओइरमबा अदुम्बा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दो वर्क ने सिनरमबा कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओइना डिक्लेयर तौरक तागदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ने आइडेंटिफाई तौरक तागदि मखोय वर्क ओइरमबदो ओइररोयब यंतानी को अदुगा हाइबा पॉइंट सिदा हाइबा एरिया सिदा ओनरशिप डिस्प्यूट लैतागदि को हाइबा एरिया सिदा मासी गवर्नमेंट किनी अदुगा वर्क प्रॉपर्टी ने हाना ओनरशिप डिस्प्यूट लैतागदि केदौएबा मासी से अखोय की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अमना मासी की इशू से रिजॉल्व तौगनी अदुगा हाइबा रिजॉल्व की कनो तो कलेक्टर दुना पुरक्पा रिपोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट तौरकांदा मदुगी रिपोर्ट की मतुंग इना डिसाइड तौगनी हाइरि मैम सोदना अंडरस्टैंड तौरवनी को होंग बला को सिंग प्रोविजन सिंग जी मखा सिगी प्रोविजन सिने यावजे को Section 40 of the Work Act 1995 empowered the Work Board previously to inquire, determine work property. Work Act की 1995 Work Act 1995 की Section 40 ना करी हारी हाना Work Board तक दौरा Work Property inquire तो उन्हें बगी दमकता हाना अदुगा inquire तो रकान determine तो उन्हें बगी दमकता हाना पावर पिरमे मुखोयदा पावर पिरमे बट हौजिकि हाइबा सेक्शन 40 दो अनौबा वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 ना वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 ना केदौरा मसिगी सेक्शन 40 से रिमूव तौखरे तौथोखरे हम सोदन अंडरस्टैंड तौबिरनि को दितागदे जगदो यानी को मैम सो पॉइंट 3 को पॉइंट 4 का से आई मैम ग्रेप तौरमनि खंजै को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वर्क हानदि मसिगी मरमदा क्लियर प्रोविजन अम क्लेम दे अदुबो हौजिकति अहोंबा लाए करी अहोंबा लाए वर्क प्रॉपर्टी मा वर्क अमा अखोय केदौबा गवर्नमेंट ना मखोय गवर्नमेंट किने आइडेंटिफाई तौदे मखि वर्क ओइरमबदो ओइररो सिस तौखरनी को स्टॉप तौखरनी हाना हाबनी को ओइररो एन हाबनी अदुगा मसिदा ओनरशिप डिस्प्यूट्स लाइता दे हारिबो डिस्प्यूट्स यानादा रिजॉल्व तौजे कनाना रिजॉल्व तौने कलेक्टर ने रिजॉल्व तौने अदुगा कलेक्टर ना सर्वे येंगसिला मतुंग सर्वे का इन्वेस्टिगेट तौर मतुंग रिपोर्ट अमा स्टेट गवर्नमेंट सबमिट तौरकने हारिबो रिपोर्ट की मतुंग इन ओनरशिप डिफाइन तौगनी मैम सोइदन अंडरस्टैंड तौबिरनि को दितागदे अदुगा सेक्शन 40 सु रिमूव तौखरे नेक्स्ट सर्वे ऑफ वर्क वर्क की सर्वे तौबजे हानादि कनाना तौरमेबा इट वाज डन बाय सर्वे कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर हाना तौरमे अदुगा सर्वे कमिश्नर अमसुंग केदौबा अखोय एडिशनल कमिश्नर जोनो मखने गेजेट अम थोनेबा गेजेट तुगी मतुंग इना केदौबा सी प्रॉपर्टी से सिन स्टेट किनी सिना अखोय वर्क किनी काइना आइडेंटिफाई तौबिने
ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ property ꯁꯤ state kini si network kini ka hana identify tꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ question arise ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ gadget ꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ common people ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ gadgetꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ otherwise sense ꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ work kini hire kanda sigi gadget sigi matungda akhoi property mayam ama work kini kaina haibsu yae aduna if haiba persons na haiba gadget survey dugi moki masigi property se kedo person amana moki gadget dugi matungina property amabu kedo work kini na haib matanda person amana masi work kinate akhoi gini na challenge song nang ta ga di kedo haiba challenge so mahang na kedo 1 year gi within 1 year gi manungda ta hogodu bane yam so na khangi ko hana earlier law duna ha mi work amendment act 2013 1995 kina sorry work amendment act 1995 mo amendment act 2013 ha mi ko earlier marks sigi survey se kana to work property ge survey se mo ko ge hana le ba commissioner mo additional commissioner to adu mo ko gadget mo phone gadget to gi matung ina report gadget report to gi matung ina sigi property se state kini sin work kini na khaidok ni ba aduga person amana or kananom individual amana or kananomna high property si na noi work in si natte hana challenge songing ta ga di ka kedobo mahang masi sahi amagi manungda ko gadget thoiba sahi amagi manungda ta hogodo bane aduga haiba dispute janada basi so only makhoi gi laiba tribunal hai tara nga sai khoi na hai gre tribunal ama semgot le na kedona bu damokta makhoi gi dispute to yengsinabagi damakta dispute da akhoi resolution nabagi damakta tribunal da tawgani ba ko aduga tribunal dugi decision duna final oigani na haiba hanadi ko aduga atopa court ta akhoi supreme court oigra high court oigra kedoba appeal tawbase district court oigra masi prohibited athingba leba aduga exception ama khakti leba ko exception du kari no high court ta appeal tawba yae ko high court appeal to boya abse under special circumstances ka khara piba adugi makhada high court ta haiba person to na sigi property se adugi ne lagi ne na work to against ta appeal to boya but kanana to dino 99.9% of the people kanam to ramaro adubo hojikti kari hom la e ha do mo yeng minar si kama I explain to you am so understand to rongoni na thajai ka adana yengminar se mo hujing nom kari hong bala kuno ha hujing na mo akoi collector sing sida empowers tore kari empowers tore to conduct surveys and mandates pending surveys to be conducted as per state revenues laws ko hana kanana toromba commissioner ne toromba to commissioner hujing na kanana collectors na mo khoi gi work properties to pedoba survey torokanda masigi laib sing akoi state revenue laws ki makha da tawgadubani ko sina sigini na identify tawgadubani na akoi collectors ta empowers to khore next ta akoi ngasagi sahi amagi manung da challenge tawgadubani na haram bu person amana ko mark se work kini adu gini da gini na haiba matan do challenge songing ba ta ga challenge tawbudo akoi ke to sahi within 1 year gi manung da tawgadubani haib to masi remove to khore aduga kari hai ki ngasa akoi gi dispute laiku matamda kari hai ki tribunal dugi decision duna final oigani na hai ki adobo anauba laiba work amendment act 2025 na masigi tribunal gi decision duna final oigadubani na haibase masi lauthokhreba oiraroi na haigreba adu taradi kana hujiki haiba appeals to the person or individual to na kedoba ma high court natra high court chatpa yareba within kya numit kani gi manungda 90 days gi manungda masigi points so understand to meaning kan jawi question number 6 tamu last limitation act 1963 ka sisa kedoba work ta ko apply to fill up hai ta han da ke dore individual amna khoi property ma lai reng khalase ko property to ma na claim to huduk se masi ma ki ne na claim to hoge ta ri sahi train thogi manung da 12 years hogi manung da claim to hogo to ne but if the property was for the government ko do ta ma se claim to hobai ta proper documentation na ta ta hogo to ni ko do ta hoge hai ta ri government ki su to go to ni ko government ki na within 30 years hogi manung da ta hogo to ne
soidana kangbirabuni adubo hanadi work kidi kedawa sise akhoi government individual samagi di 12 years lai aduga government kin 30 years lai aduga work kidi limit am tlayam je habadi kaino amamanga gi chahi chawa chatru ki 500 years ki property or 100 years ki property do kedawa work kini na adum claim to ya bai mawong ne ado hujiti masi remove to khre na ha me so understand to rani ka aduga point number 7 na ung yeng ase earlier all members of the central work council and board had to be muslim hanadi ke dawra central work council amasong board ki members ya ke daw muslim oigani na ha ka adu hujikti ke dawra tu non muslim yaugadu bane na hare aduga ke dawba muslim members indugi marakta ani amadi ke dawba nupi oigadu bane na hare so two non-Muslim members have is the controversy me am thong na ri because the protest me am thong na ri si so point amani ko me am si point ni sum ma thok ta hanadi ke dawra central work council amasong board ta ke dawra akhoi muslim oi ke do bani na ha ado bhojiti ke dawra two muslim members non-Muslim members yaw ga do bani na ha ahong bala ko work amendment act 2025 ki matung ahong bala asa ko non-Muslim ani yawadun aduga akhoi Muslim members singdigi marakta ani madi nupi oigudubani na ha point 6 is understand toramane khanjai ka point 8 tamula se du tadi point 7 se joba point 8 tamula se du tadi point number 8 tribunal composition akhoi ngasagi tribunal ama lai khibdo ka kedona bugi damakta akhoi disputes sing do result on nabgi damakta tribunal ma ki composition earlier hanadi ke dawra require state level tribunals required or for works disputes ka led by just district just class 1 or district just or session just or civil just some later or kan state level tribunal some like do bane na akhoi hanadi hairam adugi tribunals gi marakta state official ko additional district magistrate oibe ya ko sisi yawga do bani aduga sorry mayam ka aduga a muslim law gi law expert ama su yawga do bani na ha kring sai point su nai na kre ko muslim law expert ama su yawga do bani na ha re hana leramba kanu law du ni ko 1995 ma su 2013 gi na leramba law du ni ko adubu hojekti amendment act 2025 se lakpada idi ke dawra akhoi muslim law expert to lauthokre the amendment removes the muslim law expert to akhoi lauthokre aduga kari hapchal asi gi mohta a current or former district court judge as chairman oina kari hujik ki oiba or nataga hana gi former district court judge ama akhoi appoint tawre aduga kari tawre a current or former joint secretary to the state government or state government da hojik ki natraga hana gi joint secretary ma si muslim law expert si mahutta hapchille sigi pointing sing ani komya hojik understand tawre thajai next amu yeng ase powers of the central government sigi work amendment act sina ke da central government da kari powers to ge kari ahen ba saki pi bage ha pa yeng min narisi matang sida for empowers to make rules regarding registration publications of accounts of works publications of proceeding of work boards ka sina akoi gi central government da saki ahen ba pisile kari saki ahen ba rules sem na bagi tamok kari rules ka kari gi matang da rules regarding publication of accounts of work ki accounting sem matamda akoi gi registration to matamda ka adaidi work ki boards members in the proceedings ki akoi to matamda publication of proceedings of work board members in matamda ka akoi si area sida hena government law sem bagi rules sem bagi sakti central government sakti ma pi work amendment act 2025 sigi matungina next empowers to get this audited by the central CAG ko controller or auditor general hagedumni ko central nate CAG controller or auditor general or a designated officer
High basingje, sigi rules ingje, the peak registration tauba, the publication of accounts of work, the publication of proceedings of work boards na mokoi na kai proceeding transparency lai na bugi damang tani ko si singja transparency nga sa high do mokoi registration tauba do akoi rules semba the work accounts ing lai ba property si kam lai du lai hen rules sama list sama semba do the ke do work members ing proceedings meeting tauba ki kai publish tauba do transparency lai na bugi damang tani hen rules semba ge akoi central government to war pi ka aduga masi singje kanana yengchin bagi saki pi grebe central government da controller and auditor general na or natraga mokhoi central government na designated to khangat pa officer amana yengchin bagi sakti ma ahen ba sakti ma central government da work amendment act 2025 na hapsil lep am sibo understand tori ko hanadi earlier sigi pot thabak se kanana torme ba state government na torme adu bo hida note toction ba yaba point am khatang ko Karino hamatamda akhoi Bohra or Aga Khani Sheikhs and Shia and Sunni Sheikhs and Hari ko mokoi hai da kitang pronounce of the nuai te ko ma'am adum parakan deng view ai gi oina haizabni ko mokoi gi work board separate work board sembagi ayabadi chagi matang sida piri ma'am so dina khangin ko separate work boards allowed for Bohra and Aga Khani Sheikhs and Shia and Sunni Sheikhs and Hari du tawde matang sida ko explanation gi ko work ki matang da work amendment act 2025 ki matang da explanation to bugi matang am lojare yam so understand to bi rang ne thajai aduga du tawde ko next exam oriented oina questions khara yeng minar si ko experiencing loina na han bada who introduced the work amendment bill 2025 in the Lok Sabha. Option number A da Narendra Modi, option number B da Rahul Gandhi, option number C da Rajnath Singh, and option number D da Kiren Rijiju. So the nakambira money that is akoi Narendra Modi shunate, Rahul Gandhi shunate, Rajnath Singh shunate. The correct option is option number D Kiren Rijiju ka Kiren Rijiju na register opone Union Ministry of Minority Affairs ka. Next, which act was amended by Work Amendment Bill 2025. Work Amendment Bill ne amended to kiba act to karamba no na hai. Side ke koi na panjakre that is yeng minarsi the Mussalman Work Validating Act 1913 or Work Act 1995, Limitation Act 1963, Property Dispute Act 1956. I'm so sorry na kangbira maganis di. And here the correct option is Karino Work Act 1995 nika. So then can be Work Act 1995 is the correct option here. So then can be aduga ihan hanba khoi nising si independence ki matungda after independence ki matungda ko question hangba ya base happening sim nasi ihan hanba Work Act se kya da kam chahida 1954 da pass to adubu kedoba masigi Work Act se 1995 ta repeal to kanda anauba Work Act ama semgat le haba ko adu do mo akoi hida amended tawre 19 kanoda 2000 kya da 25 ta ko 2013 da amended tawre matungda ka next amu yengasi when did President Draupadi Murmu give her assent to the Work Amendment Bill 2025? Work Amendment Bill 2025 se President Draupadi Murmu na karamba matamda mak ayaba pi bano na hangi ko. Option number A da 1st April 2025, option number B da 7 April 2025, option number C da 5th April 2025, option number D da 9 April 2025 ko. Ako inising minasi du tadi Work Amendment Act 2025 Amendment Bill 2025 se akoi Act on ringai da law on ringai da kedawa ba Lok Sabha da han introduce to 2nd April ko budget session da Kiren Rijiju na aduga next pass to Lok Sabha da gi pass in Lok Sabha da yada 3rd April da 2025 da pass to aduga pass in Rajya Sabha da pass ho rega 4th April da pass ho 3rd April din introduce to hoga aduga next President Draupadi Murmu na 8 April da
5 April da mahaki ayaba pire aduga matungda comments tawbana 8 April da comments tawre sigi point singje मैम निश्चिंग बिरो को दोना से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मां की SNP की काम कांदने है बा ऑप्शन नंबर C 5 April 2025 is the correct option here का and next option for the what was the new name of the work amendment bill 2025 so then kang biro mani UMAD natra unified work management Empowerment, Efficiency and Development option number A is the correct option here. Next, question number 5. Within how many days can a tribunal decision be appealed in High Court according to the Work Amendment Bill 2025? Tribunal decision do akoy High Court appeal tawba yabagi se numit kyani phok manung tawba yana haiba person amna 30 days, 90 days, 50 days, 60 days ko koi khara period that is akoy nixing minasi kamain tawi hana earlier the leirambadudi kedawa makhoi gi tribunals to gi decision duna final ne na haiba aduna atopa high court or atopa court ta appeal tongna deba ko adubu high court ta appeal tawba yae ba hana gi da but special circumstances memum laikreba ko adubu hojikti anawba law sina kari hare mahak to tribunal decisions no final oidre high court ta within kya numit kya ni gi manungda 90 days ki manungda appeal tawba yae na haiba and here 90 days is the correct option ko and next question number 6 what is the minimum year to follow Islam to establish work ko work establish tawna bagi damakta mi mna Islam follow tawbagi chahi se minimum year se kya no and hang 3 years 4 years 5 years 6 years hana di person amana or any individual amana kedawa work to dedicate to ge hai ta di kedawa any individual am to be Hindu oigera ma Christian oigera Muslim oigera any individual am to be objecti kedora mahak to hariba person to now an overrule work amendment act 2025 ki matung ina kari haira 5 years Islam religion follow toba adumba person mo oiga dubane na haire. Next question number 7 in whose house was the work amendment bill 2025 first introduced kamba house to non hangi yamna laire ko and here the correct option is Lok Sabha de hanana introduced to kibani ka budget session of 2nd April 2025 ki budget session da introduce to kibani ka si point si sama mixing biro ka kanana Kiren Rijijuna. Question number 8 as per the work amendment bill 2025 who will manage the work properties kanana manage to dino and here the correct option is mutawali is the correct option am kanna makha option parbai mathau ta dra ko dum khang lai bani na. Question number 9 the presence of at least how many women women members are made mandatory in the work board and work council under the work amendment bill 2025 ki makha pona nupi nupi masing kyano ha kibdo option number A da ani option number B da mari option number C da manga and option number D da taru and here the correct option is option number A that is 2 ka nupi ani na trong sai ha kibdo mani ka. Next question number 10 da how many non-Muslim members can be there in the Central Work Council and Board under the Work Amendment Bill 2025 ki matungina non-Muslim members and have ni mamang dana women have non-Muslim members have ko jigna option number A da 1 option number B da 2 option number C da 3 option number D da 4 ko koi women oigera non-Muslim members oigera Work Amendment Act 2025 ki matungina 2 natra ani natra ha kido mani ka and here the correct option is 2 ka 2 non-Muslim members and 2 women ka. So with this ngasigi oina akogi work ki matang da nainabagi video se Work Amendment Act 2025 ki matang da nainabagi video se matang sida losinjare aduga PDF important updates daily quiz ki damakta agi Telegram channel GKGS Manipur da join tawsin biro aduga Telegram pai da wisu now wisu akoi
WhatsApp group WhatsApp channel hangduna leijari ko ai description da link soidana hapchange bot ahumaki Telegram WhatsApp ki ko sodana join to singbiro aduga atopa important oiba topic sing da so video kaya ama semja khre ko haiba video sing ado yengdriba experience sing amtang yengbiu yamna kana gani na khanjai ko khoi mamang da hangraba the topic sing khoi weekly gi oiba current affairs ki topic sing adai de atopa important oiba topic sing da so khoi video kaya ama soidana pudun lak sakhi gani Ramadana GKGS Manipur ki channel asibu like share amasu subscribe toduna support tobiyo hana nishingjari masi harakanda miyambo among hana thagat pongdoksari thank you ma'am